24. mart 1999. 19:45. Krstareće rakete i bombe padaju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Započela je operacija NATO pakta po imenu Milosrdni anđeo. Milosrđa za građane Savezne Republike Jugoslavije neće biti 78 dana. Bombe i krstareće rakete padaće na kasarne i aerodrome, na sela i gradove, na javne zgrade i privatne kuće, na fabrike i mostove, na pijace i bolnice, na putničke vozove i izbegličke kolone, na Srbe i na Albance. Kako su sukobi na Kosovu 1998. postali svetski problem broj 1, u kome su se uvažavali samo interesi jedne strane? Zašto je NATO prvi put u svojoj istoriji i bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija napao zemlju koja nije ugrožavala ni jednu članicu alijanse? I kako je bilo moguće da se ubijanja i razaranja nazovu humanitarnom intervencijom? Velika grupa aviona iz pravca 9. Kosovo, oktobar 1997. 2 godine pre bombardovanja. U Prištini, Prizrenu, Peći, Đakovici, u varošicama i selima živi se u 2 paralelne države koje se uzajamno ne priznaju. Prva država je srpska, druga albanska. Permanentna tenzija, permanentna nestabilnost, vidi se, osjeća se, tu je ona. Sve institucije su paralelne. Od predsjednika Republike do predsjednika mesne zajednice, od poreske uprave do osnovnog i visokog školstva. Na istoj teritoriji imali ste zvaničnu državnu službu bezbednosti, državnu ministarstvo odbrane i vojsku i imali ste paralelnu službu bezbednosti i vojsku Republike Kosovo. Slobodan Milošević već je 2 godine predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Svoj politički uspon dugovao je frustraciji srpske javnosti s kraja 80-ih zbog albanske dominacije na Kosovu. Kao predsjednik Srbije, Milošević je 1989. centralizovao državu. Žestoki albanski protesti i demonstracije posle ukidanja autonomije Kosova slomljeni su policijskom silom. Albanci su od 90. godine, znači nakon uvođenja višepartijskog sistema, započeli politiku bojkota srpske vlasti, bojkota srpske države. S druge strane, pogrešna politika Beograda nije uspjela da iskoristi taj period da Albance politički uvuče u sistem. Na čelu tog bojkota srpske države bio je Ibrahim Rugova, književnik i lider Demokratskog saveza Kosova. Od 1990. on je predsjednik Republike Kosovo, koju je godinu dana ranije proklamovao albanski deo raspuštene pokrajinske skupštine. Rugova je imao samo nominalnu funkciju. Objedinjavao je albanske političke partije. Poslovično podeljene, sve su imale isti cilj: odcepljenje od Srbije i nezavisnost Kosova. Između srpskih vlasti i albanskih partija dugo nije bilo dodira. Međutim, kada je rat u Bosni i Hercegovini okončan Dejtonskim sporazumom, obnovio se interes međunarodne zajednice za stanje na Kosovu. Uz posredovanje katoličke humanitarne organizacije Sveti Eudigio, predstavnici Miloševića i Rugove postigli su 1996. sporazum o povratku albanskih đaka iz improvizovanih učionica u škole. Punih godinu dana obe strane, srpska i albanska,
nisu primenile ništa od dogovorenog. A onda su, u jesen 1997. albanski studenti započeli demonstracije. Cela Priština je bila u suzacu. Cela Priština je plakala. Iznad nas su leteli helikopteri. Svuda na ulicama su bili ljudi. Vikali, bacali kamenje na policiju. Znači, nije to bila samo povorka studenta koji su bili formalni organizatori, nego je bilo sve vreme što na ivici nemira, a na trenutke prerastalo u nemire. I policija je bila, kako je kod nas je u Beogradu, bila nežna odnosno na ono što se dešavalo dole. Albanski studenti zahtevali su da im se omogući preuzimanje fakulteta i školovanje van sistema Srbije. Da bi vam pokazao da to nije baš tako spontano i da nije to samo reakcija bila na taj sporazum, nesprovođenje sporazuma Milošević-Rugova o obrazovanju septembra, da su lideri tog pokreta bili direktno pod instruktažom i pod kontrolom tog najekstremnijeg dela. Na primjer, sadašnji lider samoopredeljenja u Prištini, Albin Kurti, je direktno bio pod dirigentskom palicom Adema Demaći. Demaći je 28 godina robijao zbog zalaganja za nezavisnost Kosova. Međutim, njegov uticaj, ali i Rugovin autoritet, dovedeni su 1997. u pitanje. Organizovana i finansirana od albanske političke emigracije, na sceni se pojavila do tada nepoznata paravojna formacija, Oslobodilačka vojska Kosova. Presudna tačka u vojnom organizovanju Albanaca na prostoru Kosova i Metohije može se smatrati 1994. godina, kada je Nacionalni pokret za Republiku Kosovo izradio studiju 3 toma pitanja, strategije i taktike otadžbinskog rata. Mi smo prve početne podatke o aktivnosti Oslobodilačke vojske Kosova dobili nakon jednog terorističkog napada na naše pripadnika Ljutfija Jazi u Glogovcu. Oni su nakon toga iz Skoplja, sa aerodromu u Skoplju, putem telefaksa uputili saopštenje u kome su preuzeli odgovornost. Kad su počela već tamo u jesen i zimu, pojedinačno ubistva, atentati, tu su u stvari najčešće stradali Albanci koji su imali bilo kakve veze sa srpskim režimom, dakle radili u državnoj službi, sumnjalo se da rade možda za srpski DB, ili prosto čak u jednom trenutku ljudi koji su dobro znali srpski, čak i to u jednom trenutku za neke bilo kobno. Nisu samo lojalni Albanci, kako su ih tadašnji režimski mediji zvali, bili na meti OVK. Naoružani automatskim oružjem i trombonskim minama, pripadnici ove paravojne formacije započeli su u jesen 1997. seriju koordinisanih napada na patrole i isturene policijske stanice. Terorističku aktivnost ekstremni delovi kosovskih Albanaca su sprovodile više manje nepovezanih terorističkih grupa, od koje su dve bile najznačajnije i našim organima bezbednosti jako prisutne, a to su Drenička teroristička grupa koju je predvodio Adem Jašari i Jablanička teroristička grupa na prostoru Metohije i sela Jablanica. Mi smo tajno snimali kretanje Adema Jašarija u kući i oko kuće više od 6 meseci, 24 sata intenzivno. I u svakom trenutku smo znali koliko je ljudi sa njime u kući, kad izlazi, gde izlazi. Mnogi naši ljudi koji su sedeli, radnici u tom supu u Srbici, su na TV snimku pratili situaciju, pratili njihove izlaske, ulaske u kola, odlazak u zasedu, pucanje, i vi imate paralelno na radio vezi da je ubijen policajac u Šipolju i imate grupu koja se vraća i onda pucanjem ispred kuće proslavlja to. Adem Jašari je stajao iza zasede u kojoj je krajem januara 1998. upala policijska patrola nedaleko od Srbice u Drenici. Ubijena su 2 policajca, a 4 ranjena. U poteri za napadačima policija je stigla do obližnjih donjih prekaza. Tu su, na samom ulazu u selo, bile kuće Adema Jašarija i njegove brojne porodice. U višesatnoj razmjeni vatre između policije i grupe OVK klana Jašari bilo je povređenih na obe strane. Policija se na kraju povukla, a Adem Jašari i njegova braća postali su preko noći junaci albanske borbe za nezavisnost. Koji je lud sad da bude u šumu kad je svugde ovde etničko albansko zemlja. Etničko albansko zemlja.
ovdje ne pamti niko da su bili Srbi nekad u životu. Od Iliri pa pre Iliri Pelazgi. Od kad sunce grije ovo zemlju, mi smo ovdje. Srbi su došli, bro, 1928. su došli u Kosovo. Prije nikad nije bilo. Pa oni lažu, oni naprave istoriju kako im njima treba. Adem Jašari bio je jedan običan kriminalac. Čovjek bahat, sirovog ponašanja, poznat po siledžijskim istupima, po kriminalnim radnjama i u dugo godina u sukobu sa zakonom. Mjesec dana posle okršaja u Donjem Prekazu, Jašarijeva drenička grupa OVK ponovo je napala. U zasedi kod sela Likošane, krajem februara 1998. ubijena su 4 policajca, a 2 ranjena. Policija je ponovo krenula u poteru. U puškaranju i čišćenju terena ubijeno je 5 pripadnika OVK, ali i najmanje 14 civila u selu Likošani. Još su trajale sahrane po albanskim selima, kada su 3. marta 1998. jaki sastavi policije opkolili kuće porodice Jašari. Ovog puta povlačenje nije dolazilo u obzir. Policija je tvrdila da je pozvala opkoljene na predaju, te da je ženama i deci dat rok za izlazak iz obruča. Kada je taj rok istekao, usledio je napad u kome su korišćeni minobacači i teški mitraljezi. Među 56 ubijenih u ovom sukobu bili su Adem Jašari i njegov brat Hamza, drugi pripadnici OVK, ali i deca, žene i starci. Ako je ranije možda i nije imala, OVK je posle ove akcije MUP-a Srbije stekla masovnu podršku albanskog stanovništva. Taj događaj je homogenizovao albanske ekstremiste i pogibeja tih civila, tako da od februara meseca je primetno značajnije odziv ekstremnih Albanaca u terorističke sastave OVK. U nekoliko navrata je Adem Jašari bio vrlo blizu neutralisanja od strane naših specijalnih snaga koje su bile na tom području. Znači, ja znam za 2 do 3 slučaja, ništa nije urađeno. Zbog posljedica ove policijske akcije, ambasadori akreditovani u Beogradu obišli su Donje Prekaze, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija optužile su srpske vlasti za prekomernu upotrebu sile. Sve međunarodne zahteve za posredovanje u kosovskoj krizi Milošević je odlučno odbio. Tu svoju odluku, nakon jeftine demagoške kampanje, potvrdio je na referendumu u aprilu 1998. Ovo je referendum da o Srbiji odlučuje Srbija. Srbija je država svih svojih građana i njihov interes naroda je putokaz svake politike. Referendum je malo ko shvatio ozbiljno u Srbiji, a još manje u međunarodnoj zajednici. Dok se po Kosovu širio albanski oružani ustanak, Saveznoj Republici Jugoslaviji pooštrene su finansijske sankcije. U isto vreme, deo američkih i evropskih novinara počeo je da otvoreno zagovara intervenciju NATO pakta protiv Srbije. To su uglavnom bili novinari koji su izveštavali iz Bosne i prosto su Srbe identifikovali sa onim što se događalo u Bosni. Oni su, dakle, pre svega se obraćali Albancima za pomoć, njihovi su vodiči i prevodioci bili mahom Albanci. Njima je bilo dozvoljeno da odu u te neke oblasti koje je kontrolisala Oslobodilačka vojska Kosova. Oni su imali deo medija na svojoj strani, apsolutno na svojoj strani. Neću da kažem deo medija, deo izveštača, pojedinih medija. Put koji će za nešto više od godinu dana dovesti do bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije počeo je polagano da se utire. Sve ono zbog čega su optuživane srpske vlasti 1998. NATO će uraditi godinu dana kasnije. Prekomerna upotreba sile za zemlje članice NATO-a tada nije predstavljala problem, a civilne žrtve u Srbiji alijansa je cinično nazivala kolateralnom štetom. Godinu dana pred bombardovanje činilo se da će se Savezna Republika Jugoslavija naći u totalnoj izolaciji i da se, kada je u pitanju Kosovo, ni na koga neće obazirati. A onda je, na Miloševićevo kanabe, ponovo zaseo njegov stari partner iz pregovora u Dejtonu, Richard Holbrooke.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Billa Clintona zahtevao je da Kosovo dobije bar status federalne jedinice u okviru Savezne Republike Jugoslavije. Za Miloševića je to bio suviše veliki ustupak, a za albanske lidere i suviše mali dobitak. Ipak, posle Holbrookovog pritiska, jugoslovenski predsjednik se prvi put sreo sa Ibrahimom Rugovom. Sastanak je okončan bez ikakvih rezultata. Rezultate u proleće 98. imala je samo OVK. Sve je više bilo pripadnika ove paravojne formacije i bili su sve aktivniji. Gotovo celokupno naoružanje kojim su raspolagali poticalo je iz Albanije. Tamo se, posle sloma piramidalnih štedionica u leto 1996. država bukvalno raspala. Iz vojnih skladišta i kasarni odneto je najmanje 600.000 različitih komada vatrenog oružja. Od jeseni 1997. OVK je organizovano prebacivala to oružje preko teško prohodnih planina na jugoslovensko-albanskoj granici. Teroristi su slali svoje ljude da ilegalno sa prostora Kosova uđu na teritoriju Republike Albanije. Tamo bi ih organizovano prihvatali mnogi oficiri albanske armije, mnogi strani plaćenici, koji su u kampovima koji su formirani na severu Albanije, pre svega Tropoja, Kruma, Bajram Suri, Kuks, Šijet, Čerek. Tamo bi ih sačekali ti predstavnici, naoružali ih, ove teroriste, izvodili dvonedeljnu obuku sa njima i onda ih sa oružjem vraćali na prostor Kosova i Metohije. Mi smo uspjevali da zaustavimo neke grupe koje su recimo imale 4 do 5 ljudi, a sa njima 20 tovarnih grla. Svako tovarno grlo nosi recimo do 40 ili 50 automatskih i poluautomatskih pušaka. A jednom prilikom desilo se da je negdje između 120 i 150 grla bilo u jednoj koloni. Mi smo jedno vreme bili minirali granicu državnu, stali su stoku, pa ako bi se aktivirale mine, onda bi oni taj prostor do toga da su, recimo, obučavali konje na kojima su ogromne tovare naoružanja, da su im ugrađivali pored duva znak, mikrofonom znak gazde koji bi ga sa neke daljine, sa prostora Albanije bodrio i taj bi konj sa tovarom ili kolona konja sa tovarima dolazilo na mesto, na odredište gdje bi trebalo isporučiti naoružanje. Posebno je bio opasan jedan način prelaska granice. Znači, grupa naoružanih ljudi, možda njih svega jedno odelenje, do 10 ljudi, sa sobom vodi više stotina mladih ljudi iz različitih dijelova Kosova i Metohije, čak i preko 1000. Svako od njih nosi pored sopstvene puške još 1 do 2 puške i određenu količinu municije. Jedinice sa kojima su se oni sukobljavali su najčešće bila naše jedinice jačine odelenja. To je 7 do 10 ljudi. U toj jednoj grupi koju smo mi snimali, imali su, to sam prvi put vidio, pazite, to je 98. godina, znači još rat nije ni počeo, GPS, znači njih je potpuno noću navodio satelit kuda da se kreću. U rano leto 1998. već je oko 25.000 pripadnika OVK položilo zakletvu. Oni su pod kontrolom držali ne samo mesta u kojima decenijama nije bilo organa srpske vlasti, već i naselja iz kojih je policija bila prinuđena da evakuiše isturene stanice. Ta organizacija se svodila na to, na uticajne članove tog sela, pa bi u tom selu u koje je najmnogoljudnija porodica ili u koje su najviše muških glava imaju, onda bi se jedan od tih proglasio samozvanim vođom Oslobodilačke vojske Kosova i morali bi svi, što dobrovoljno, što prisilno mobilisani Albanci u tim selima, morali su da slušaju bespregovorno njegova naređenja. OVK se širila po seoskim delovima Kosova. Ući i izaći iz tih sela, pa čak i otići na lekarski pregled, bilo je moguće samo sa dozvolom lokalnih komandanata, kao na primjer u Glođanima. Iz naselja u kojima je delovala, OVK je napadala komunikacije u nastojanju da zaustavi saobraćaj i tako izazove opštu paralizu Kosova. Za uzvrat, policija je na svim važnim putevima postavila brojna uporišta i kontrolne punktove. Policajci i njihova vozila postali su tako meta svakodnevnih napada poput ovog na oklopno vozilo MUP-a Srbije. A njihova taktika je bila udri i beži. Uz moto što gore, to bolje. Uđu u naseljeno mesto, sačekaju patrolu, opale, ubiju 2-3, patrola traži pomoć,
policija dođe i onda policija kao slon u prodavnici stakla, robustna akcija, minobacači, rakete. Oni su na jednoj krivini sačekali ljudi koji su, policajci koji su išli po hranu i po materijalna sredstva i tada su ih napali, eliminisali su ih. Ja mislim da su tada trojica momaka poginula u toj zasidi. Jedan dan dođu dvojica, privuku se, zauzmu poziciju, čekaju policajca naše kad se pojavi, kad izađe iz zaklona, da li ga rane, ubiju. Znači, to im je bio jedini posao. Izbace stoku na put, ti možeš da prikočiš, oni dođu, sa leđa napadnu, eliminišu, naprave pokolj u pravom smislu. Jeste, policija kontroliše put. I policija kontroliše po 400 metara sa svake strane, taman koliko je koristan domet automatske puške. I tu je bio kraj. Znači sve ono unutra je bila teritorija koju su kontrolisali gerilci. U junu 1998. OVK je držala u okruženju pojedine srpske enklave. Na primjer, selo Kijevo na putu koji spaja Kosovo sa Metohijom. Onda se jednom mesečno, kad se vrši smena policijskih snaga, taj obruč okruženje Kijeva probija, ubacuje se nova smena, izvlači stara, ekstremisti zatvaraju ponovo obruč i tako traje sljedeći mjesec dana. Oni se napucavaju, puškaraju, ubijaju se s jedne i druge strane do sljedeće smene. Oni su koristili vozila na kojima su imali montirane protivavionske mitraljeze. Zatim koristili su vozila na koje su montirali bestrzajne topove. Koristili su minobacače i koristili su sve vrste streljačkog naoružanja kao i mi. Često smo se sretali sa streljačkim naoružanjem, posebno sa snajperskim, kako mi nismo imali u našim jedinicama. Kako dignemo glavu, nas gađa snajper. U jednom trenutku dolazi protivoklopno vozilo koje je moralo da dejstvuje po kući, dejstvuje po toj kući, dejstvuje po drugoj kući, među dve kuće bi iskopana tranšeja ili rov. Taj snajperista je pucao iz jedne kuće, onda je trčao rovom, ušao u drugu kuću i iz druge kuće pucao na nas. Kako je rat odmicao i vreme, oni su se bolje organizovali, ozbiljno su radili na svojoj komunikaciji, na opremanju, na osmišljavanju akcija. Svakim danom su oni bili sve jači i kvalitetniji i ozbiljniji protivnici. Juna meseca 1998. godine teroristički sastav Oslobodačke vojske Kosova i Metohije su držali oko 40% teritorije Kosova i Metohije pod svojom kontrolom. I ugrozili su gotovo sve bitne, presekli su sve bitne komunikacije koje sa prostora Kosova izvode u Metohiju. Posebno dramatično bilo je u Dečanima, na putu Peć-Đakovica. Ova varošica je danima bila u okruženju, bez struje i telefonskih veza, pretrpana izbeglicama iz okolnih srpskih sela. Činilo se da je samo pitanje dana kada će OVK da zauzme enklavu. Deblokada Dečana i ovladavanje putem Peć-Đakovica počeli su u junu 1998. Prvi put je, uz policiju, u borbama u unutrašnjosti Kosova učestvovala i vojska Jugoslavije. Što se tiče artiljerijske podrške, vojska je davala samo po selektivnim ciljevima, a to je utvrđenim bunkerima, znači ne naseljenim mestima, ne stambenim objektima. Vojska je granatirala samo taj deo koji je bio vezan za Joničke planine. I taj deo, Joničkih planina, to je bilo puno, apsolutno puno terorističkih grupa. To je bila ozbiljna vojna baza. Mi nismo upotrebili nikada avijaciju protiv terorista, ali koristili smo oklopna vozila, koristili smo artiljeriju. Vojska nije koristila avijaciju u borbama sa OVK, ali policija jeste. Tačnije, jedinica za specijalne operacije državne bezbednosti MUP-a Srbije, poznata u javnosti kao Crvene beretke. Ova formacija, čiji je ratni put u tajnosti započeo u Hrvatskoj i Bosni, raspolagala je sa 2 helikoptera topovnjače Mi-24, kakve nije imala ni vojska Jugoslavije. 4 godine nakon bombardovanja uhapšeni su komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija i grupa njegovih oficira. Osuđeni su za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića, otmicu i ubistvo bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i druge zločine. Same Crvene beretke tada su raspuštene. Inače, 1998. na Kosovu, JSO je iz glavne baze, koja je bila u zatvoru Dubrava u istoku, delovala uz redovnu policiju.
Justo je dobio određeni pravac, kao što smo mi dobili određeni pravac, kreto sa tim pravcem, isto kao i mi. Znači, ništa specifičnije u odnosu na nas nisu oni radili, a trebali su. U toku teških borbi oko Dečana, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija optužile su srpske vlasti za ratne zločine, etničko čišćenje i humanitarnu katastrofu na Kosovu. Po proceni Ujedinjenih nacija, u zbegovima je bilo bar 65.000 Albanaca. Obično su to bile kolone ljudi koji izađu iz sela koje je zahvaćeno borbenim dejstvima, pa onda odu u drugo selo, pa budu malo, pa se vrate. Ili odu u planinu, budu neko vreme, pa se vrate. I sad kako se stvar zahuktavala, oni su tako sve duže ostajali i sve dalje odlazili. Kad je rađena jedna veća akcija u rejonu sela Duš, kada smo stizali jedan ogroman zbeg, oko 10.000 civila, poslata je ekipa pregovarača ispred policije prema civilima, otišli su tamo, jedan od Albanaca je uzeo pušku da puca na naše pregovarače. U tom trenutku neko od Albanaca, shvatajući situaciju da može biti zlo po njih, ubija tog Albanca i svo oružje koje je bilo u zbegu, oni bacili na njega. Upravo u ovom periodu udareni su temelji bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koje će trajati 78 dana. Tvrdeći da će na Kosovu nastupiti humanitarna katastrofa, NATO je rasporedio prve jedinice u Albaniji i Makedoniji duž jugoslovenske granice. U isto vreme, kontakt grupa za Kosovo, sastavljena od velikih sila, zahtevala je od Beograda da omogući povratak izbeglica i povuče specijalne jedinice u Srbiju. Na napade sve jače OVK, kontakt grupa se nije obazirala. Gotovo očajnički, Milošević je za podršku molio predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Posle njihovog susreta, 16. juna 1998. pokazalo se da Srbija nema ni jednog saveznika vrednog pažnje. Milošević je u Kremlju prihvatio gotovo sve zahteve kontakt grupe, od povlačenja policije i povratka izbeglica do nesmetanog kretanja zapadnih diplomata po Kosovu. Još dok je Milošević leteo za Moskvu, NATO je materializovao pretnju intervencijom. 86 aviona iz 13 članica alijanse izvelo je nad Makedonijom i Albanijom veliki vazdušni manevar pod imenom Odlučni orao. Dan kasnije, vojska Jugoslavije je odgovorila aeromitingom na aerodromu u Batajnici. U martu 1999. za manje od 9 meseci, većina ovih pilota susrela se iznad Srbije. Eskadrila jugoslovenskih MiG-ova 29, zrelih za generalni remont od 96. poletela je protiv najmanje 600 borbenih aviona NATO pakta. U isto vreme, dok su od Srbije zahtevali da povuče policiju iz pokrajine, američke diplomate susrele su se sa komandantima OVK. Najpre američki posrednik za Kosovo, Robert Gelbard u Švajcarskoj, a potom i sam Holbrooke, 25. juna 1998. u selu Junik. Osokoljena američkom podrškom, OVK je zauzela površinski kop uglja Belačevac, udaljen 20 km od Prištine. U jednom vrlo složenom spoljnopolitičkom trenutku, oslobodilačka vojska Kosova je jednostavno prešla jednu crtu. Dakle, ušli su u ugljenokop koji je snabdevao kosovske termoelektrane i isterali obezbeđenje, kidnapovali, ja mislim, 9 radnika. Dakle, prosto počeli su da ugrožavaju neke prilično važne objekte na Kosovu. Policija je brzo povratila ugljenokop. Oteti radnici, međutim, do danas nisu nađeni, bar ne živi. Svi pokušaji rodbine da ih izbavi ostali su bezuspešni. Oni su pokušavali da se raspitaju kod svojih komšija, poznanika, Albanaca, nudili su čak i otkup, pošto se zna da je to tamo jako značajna stvar, jel da? Znači, mogući način da izbaviš prosto otetog, ali nikome ništa nije uspelo, znači, ni do kakvih validnih informacija nisu došli. Sredinom jula 1998. komandanti OVK planirali su da zauzmu bar jedan veći grad na Kosovu, u nameri da se nametnu kao jedini legitimni albanski predstavnici.
Na meti im se našao Orahovac, u kome nije bilo ni garnizona vojske Jugoslavije, ni jače jedinice policije. Napad velikih snaga OVK započeo je 17. jula 1998. 17. uveče Orahovac je bio zauzet. Policijske snage su bile blokirane u zgradi policije i u hotelu. Po naređenju tadašnjeg komandanta Prištinskog korpusa, generala Nebojše Pavkovića, Božidar Delić, u to vreme pukovnik, pokrenuo je borbenu grupu 3 vojske Jugoslavije. Ja sam po dolasku na taj teren ponovo se čuvao sa generalom Pavkovićem i deo svoje jedinice, prvenstveno tehniku, tenkove, bovove i prage sa minimalnim brojem ljudstva angažovao neposredno u razbijanju te blokade, a artiljerija je bila angažovana u vatrenoj podršci. Posle dvodnevnih borbi, združene snage vojske i policije ponovo su ovladale Orahovcem. Imali smo jednog poginulog policajca, 6 ranjenih policajaca i 2 ranjena vojnika. Pripadnici OVK povukli su se posle velikih gubitaka prema Mališevu i Drenici. Sa sobom su vodili i dugu kolonu Srba otetih u selima oko Orahovca, među kojima je bilo i dosta žena i dece. Tada je oteto oko 80 ljudi. Direktno je ubijeno u Orahovcu između 5 i 10 ljudi. U Orahovcu, Zočištu, Retimlju. A negde oko 45 se vodilo posle završetka toga i kad su se ove žene i deca vratila, oko 45 se vodilo kao nestali. Za razliku od otetih muškaraca, žene i deca su oslobođeni posle posredovanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Ipak, napad na Orahovac bila je ona linija koju OVK očigledno nije smeo da pređe. Uskoro se na sva njegova uporišta sručila opšta ofanziva srpskih snaga bezbednosti i vojske Jugoslavije. Dobijete jedan pravac kretanja i tim pravcem se sve što se tiče terorističkih grupa mora da se pročešlja. Zato se zove čišćenje terena u smislu eliminacije hvatanja terorističkih grupa. Mališevo, u kome se nalazio glavni štab OVK, policija je zauzela gotovo bez borbe. Međutim, na mnogim drugim mestima vodili su se oštri okršaji. Mi smo krenuli da neutrališemo jedan brovin koji se nalazio na brdu i bukvalno smo ušli među njih. Znači, gledam naoružanog ekstremistu kako ide kroz šumu sa oružjem, prolaze pored nas, a mi smo u šumi. Mi smo faktički ušli direktno u borbu sa njima. I u toj borbi ovaj kolega je izgubio život. Ispred policije, zajedno sa OVK, povlačilo se i civilno stanovništvo. UNHCR je saopštio da se tokom leta 98. broj albanskih izbeglica popeo na više od 200.000, od kojih se bar 50.000 krilo po šumama. Mi smo možda imali tu sreću da smo uglavnom dolazili u polunapuštena sela. I bilo je gde smo zaticali prazne kuće. Ali smo morali da uđemo u svaku kuću, vršili pretres od kućica za pse do pojata staja, nalazili smo oružje, bombe. Čistite teren, pa dođete u neku albansku kuću, jer morate pregledati kuću da li ima neki zaostali ekstremista, da li može da ugrozi ostale, znači moralo se pregledati sve to. Onda nađete u svakoj kući dijamant ulje, vital ulje, američko ulje, konzervu. I to paketi. U borbama je razoren i veliki broj kuća. Neretko, sasvim nepotrebno. Radili smo akciju da je trebalo očistiti jedan prostor u koji sam ja već ulazio sa svojim izviđačkom grupom. Tu je došao jedan pukovnik sa tom oklopnom jedinicom, pitao gde idete. Naš starešina isto ne znajući kuda ide, pokazuje na to mesto gde sam ja već ulazio i došao do informacija da tamo nema nikoga, da je mesto potpuno prazno, da se stanovništvo celo svoje iselilo iz mesta i da tu malte ne možete ušetati. Pukovnik je postavio oklope i onda počeo nasumično da gađa objekte i da ruši. Kad je sve to završio, on je kazao, sad možda idete. Mi nismo išli u to selo, nego smo išli na kosu koja je bila levo od tog mesta. U želji da iskoristi uspeh ofanzive i smanji međunarodni pritisak,
Milošević je pokušao da pokrene bilo kakve pregovore. U Prištini su tako danima sedeli pregovarači iz Beograda, iako su ih bojkotovale sve albanske partije. Pozivajući se na žrtve sukoba policije sa OVK, albanski lideri su odbijali bilo kakav dijalog sa srpskim vlastima. Na sve načine su ubeđivali međunarodnu zajednicu da Beograd razume samo jezik sile i da na Kosovu neće biti mira dok god su tu prisutni vojska i policija. Posle događaja u Prekazu, kada je cela porodica Jašari ubijena, posle toga je bilo pojedinačnih takvih događaja, ali nije postojala nikakva namera i organizacija da se tako nešto dešava. Ali su za Albanci sve vreme pokušavali da izazovu takvu vrstu reakcije kod srpskih snaga, znajući da ima ljudi jelutnih snaga koji su skloni takvim stvarima. Da bi policiju izazvala na nasilne akcije sa civilnim žrtvama, OVK nije prezala ni od čega. Ponajmanje da izazove žestoke sukobe u dotada mirnim mestima. Nikad neću zaboraviti jednog čovjeka Albanca koji je stanovali živjeli su u Prekoluci, to je jedno mesto pored Dečana. To mesto je bila neka granica, mi smo držali položaj ispred njih u kućama, a oni su bili tamo iza. I jednom prilikom se sreo sa tim čovekom, on je bio predsjednik mesne zajednice, Albanac. I on je i sa sinom prošao pored nas i kaže, nosili su drva. Kaže, jedva čekamo da ovaj rat prestane, da opet sedimo u peći i pijemo kafu sa ljudima iz našeg okruženja. Nije prošlo 2 dana iz tih kuća, iz tog pravca, mi smo imali takav jak napad. Da je to bilo nenormalno. Ubili su nas. Onda je krenula akcija, tenkovi, mi smo pročitali, našli smo jako puno žrtava tamo. Među njima smo našli neke ljude koji su rekli da je njima došla jedna grupa od 13 njima nepoznatih ljudi. Oni su izazvali vatru prema nama. I oni su pucali. Mi nismo znali da ti ljudi sa kojima smo imali sasvim normalnu komunikaciju, nikakav problem, više od 2 meseca nismo imali sa njima. Da su i oni žrtve kao što smo i mi. Neke neformalne bande koja je došla sa ciljem da tu liniju ili taj sukob isprovocira. Ovo je 100% istina. Mi kad smo došli, zatekli smo jako, jako stravične prizore. Među njima je ubijen i taj predsjednik mesne zajednice i njegov sin. U isto vreme, policija je otkrivala zločine OVK. Kod Radonjičkog jezera njeni pripadnici ubili su najmanje 30 osoba, Srba, Albanaca i Roma. U selu Klečka OVK je nakon zlostavljanja pogubila 22 osobe, među kojima je bilo žena i dece. Tela ovih žrtava spaljena su potom u peći za Kreč. Pa ipak, usled pritisaka i pretnji NATO-a vojnom intervencijom, deo policije se zaista povukao sa Kosova. To povlačenje se u režimskim medijima prikazivalo kao potpuna pobeda nad OVK. Za jedinicu, mahom sastavljenu od policajaca iz Vrbasa, u kojoj je Ratko Vujadinović bio komandir voda, posljednja akcija trebalo je da bude okončana 15. avgusta 1998. Tada se dogodio najteži trenutak mog života. Tada je greškom našeg tenka na položaje koje smo mi držali, to je Pobrđe, greškom nekog oficira, ne znam nijakoga. Volio bi da znam ko je to. Donio odluku. Ispali su 3 granate iz tenka i tada je poginulo 5. Možda i najboljih ljudi koji su mi tada imali. Komandant Rađenović, major Gojko Vojnović, Miskin iz Novog Sada, Šuković iz Pančeva i Vuječić iz Zrenjanina, vojno lice poručnik. Šta se dogodilo njegovom prijatelju i komandiru čete Rađenoviću, Vujadinović je čuo preko radio veze. Pokojni Rađenović je rekao, pobiste nas, šta radite? I 3. granata ga je zanevela. Svi su bili u komadima. Ja sam ih kupio, kupili su ih drugi. Ja sam došao po njih, helikopterom prebacio u Beograd, sletao na VMA. Niko me nije dočekao tada. Jedna katastrofa. Kad sam ih iznao pilotima, je vjerojatno tada i smrdilo. Jer su oni svo vreme bili. To je jako bio vruć dan, vreo. Ja sam ih smestio sa jednim momkom koji me sačekao kombijom,
tim vrećama. Raskomadana tela. Kad sam izašao, kad se njih smjestio, ja nisam znao, sem da se zovem Ratko Vujidinić, ništa drugo. Zabradatio, obeležen sa žutom i crvenom trakom koju smo nosili. I menjali smo ramena da bi se raspoznavali u borbi. Ličio sam na vet. OVK je septembra 1998. zaista bila u rasulu. Međutim, nikakvo političko rešenje statusa Kosova nije bilo na vidiku, a sporadične borbe i okršaji nastavljeni su i dalje. Dok su zvaničnici iz Vašingtona i Evropske unije govorili o velikoj humanitarnoj katastrofi u pokrajini, pojedini novinari dolivali su ulje na vatru kao da je bilo malo krvi, civilnih žrtava, razaranja i zbegova. Albanske žene i deca snimani su u kućnim podrumima kako bi ispalo da se kriju od policije po zemunicama u šumi. Ili pripadnik OVK bi pred kamerama demontirao protivtenkovsku minu koju je prethodno sam postavio. Trebalo je da se zaključi da su srpske snage minirale drum na kome je stradao džip humanitarnih radnika. Albanci su se sve vreme bavili potpuno istim poslom kao i od početka. Medijski rat, pokušali da se Srbi izazovu i snažno prisustvo kod međunarodne zajednice. Srpske vlasti su na drugoj strani pokušavale da kroz režimske medije stvore utisak da se prilike na Kosovu u potpunosti normalizuju. Na državnoj televiziji emitovani su tako prilozi o povratku izbeglica, obnovi porušenih kuća, podeli hrane i građevinskog materijala, privrednim aktivnostima. Kao i obično, istina je bila negde između izveštavanja srpskih i svetskih medija. Sredinom septembra 1998. činilo se da šta god Milošević uradio, sem da prizna poraz i povuče vojsku i policiju sa Kosova, to ne bi sprečilo intervenciju. Sva njegova uveravanja da je spreman za pregovore i da se policija povlači, za Clintona i britanskog premijera Tonija Blaira bila su samo lažna obećanja. Kada je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio Beograd za nasumičnu i prekomernu upotrebu sile, vrhovna komanda NATO-a saopštila je da su planovi za intervenciju završeni. Još joj je trebala samo politička odluka pa da započne sa udarima avijacije. Prvi put posle Drugog svjetskog rata, 5. oktobra 1998. proglašeno je u Saveznoj Republici Jugoslaviji stanje neposredne ratne opasnosti. Poštovani savezni poslanici, naša zemlja je izložena prijetnjama vojnom intervencijom, udarom vazdušnih snaga NATO pakta. Prijetnje vojnom intervencijom protiv naše zemlje su veoma ozbiljne i treba ih kao takve i prihvatiti. Njihova ozbiljnost nalaže da ova Skupština konstatuje da je Savezna Republika Jugoslavija izložena neposrednoj ratnoj opasnosti. Diplomate su napuštale Beograd. Isprobavane su sirene za uzbunjivanje. Savet Vrhovne odbrane objavio je da će se zemlja braniti svim sredstvima, a televizije su emitovale patriotske spotove. U nameri da smiri ratnu psihozu i ojača moral stanovništva, Milošević se poneo na veoma čudan i neobičan način. U Palati Federacije primio je decu sa festivala Radost Evrope. Vrhunac krize nastupio je kada su američka državna sekretarka Madeleine Albright i NATO saopštili da je bombardovanje samo pitanje dana, a onda je na Miloševićevo kanabe opet zaseo Richard Holbrooke. Posle više dana pregovaranja iza zatvorenih vrata, u Srbiji poznatih kao Holbrookovanje, postignut je dogovor. Dogovori koje smo postigli otklanjaju opasnost vojne intervencije protiv naše zemlje. Na osnovu sporazuma koji su Milošević i Holbrooke postigli, na Kosovu je proglašeno primirje. Deo srpskih snaga bezbednosti morao se povući, a NATO je stekao pravo vazdušnog nadgledanja pokrajine. Za kontrolu dogovorenog rasporedilo se na Kosovu 2600 posmatrača OEBS-a, prozvanih verifikatori. Na čelu im je bio američki diplomata Christopher Walker. Sporazum Milošević-Holbrooke potpisan 13. oktobra 1998. godine podrazumevao je povlačenje svih snaga bezbednosti, pre svega vojnih jedinica i njihovo angažovanje isključivo
na nekoliko značajnijih rejona kad je u pitanju obezbeđenje komunikacija i angažovanje na dubinskom obezbeđenju državne granice prema Republici Albaniji. MUP je mogao da zadrži samo 25 punktova kao neke osmatračke tačke. Vojska je mogla da zadrži samo 7 lokacija. Od tih 7 lokacija, samo 2 lokacije van graničnog pojasa od 5 kilometara. OVK je odmah iskoristila primirje i povlačenje policije i vojske. Taj period, znači teroristi su iskoristili da taj prostor sa koga su se povukle snage bezbednosti koje su kontrolisale oktobra meseca, ponovo zaposednu. Oktobar 98. kada je došao Voker do proleća 99. godine, su albanski ekstremisti uspjeli da na obodu Podujeva iskopaju rovove i to sa rovokopačem i sve od Podujeva duž puta na negde na rastojanju i do 100-200 metara prema Prištini. Znači svi su to gledali, i policija, i vojska, i Vokerova komisija, svi su gledali kako oni kopaju rovove, vjerojatno smisli da će sade krompir na proleće. Zbog reorganizovanja i jačanja OVK, odnosi između vojske i policije na jednoj i verifikatora na drugoj strani postali su maksimalno zategnuti. Oni su beležili samo, pratili pokrete jedinica vojske, stalno vršili inspekciju i obilazili jedinice vojske kako u Kasanama, tako i u zagraničnom području, tako i na drugim lokalitetima, ali nisu reagovali na terorističke akcije koje su u to vreme i dok su oni boravili sprovodili teroristi prema civilnom stanovništvu ili prema snagama bezbednosti. Vi s jedne strane imate nekakvu državu, Srbiju, koja ima državnu organizaciju, policijsku organizaciju, vojnu organizaciju, vama je tu jasan lanac komande, vi znate za sve što se događa kome da se obratite, ko je taj ko može da spreči nekakav događaj i to obilato koristite. Što se druge strane tiče, vi tu nemate ni čvrst lanac komande, niti vam je jasno šta je ko uradio, uvek vam je zamagljeno da li je to civil, da li nije civil, tako da se neminovno, praktično, čak i ako nemate nikakvu zlu nameru, to svodi na to da radite za jednu, u ovom slučaju, albansku stranu. Početkom zime 98. OVK je ponovo uspostavila baze iz kojih je u leto bila proterana. Odmah je pojačala napore da iz Albanije ubaci što više oružja i ljudi na Kosovo. U noći 13. na 14. decembar 1998. dve zasedne grupe vojske Jugoslavije na Paštriku odbile su veliku grupu OVK u pokušaju da pređe granicu. Pred zoru, Božidaru Deliću, javio se i komandir treće zasedne grupe. Vodnik, izviđač, koji je sa svojih 6 ljudi bio baš negde u polovini Paštrika. Rekao je da je velika grupa naišla u zasedu, da vode borbu s njima, da ima jedan broj zarobljenih i da ima veliki broj mrtvih. Uskoro je ovoj zasednoj grupi vojske Jugoslavije na Paštriku pristiglo pojačanje. Celog tog dana na različitim delovima planine razbijene grupe terorista su nailazile na naše jedinice. Njih je samo 22 poginulo u toj zasedi, a ukupno je poginulo 36. Na mesto sukoba izašli su i članovi verifikacione misije OEBS-a na Kosovu. Dole je misija mogla da vidi, znači, opremu, posebno savremeno naoružanje. Tu je poginuo jedan od osnivača OVK. Imao je oko 50 godina, bradu, a u svoj torbici je imao 255.000 maraka. Dok su stizale vesti o velikom porazu OVK na Paštriku, grupa srpskih tinejdžera okupila se u kafiću Panda u Peći. Sedeli su za stolovima kada su se u 20 časova 14. decembra 1998. vrata naglo otvorila. U kafić su uletela dvojica maskiranih napadača i otvorila vatru. Zvonimir Gozdenović je radio u to vreme. Rafale je čuo, ali je smatrao da dolaze sa neke svadbe ili ispraćaja u vojsku. Čule su se jedno propadne palbe, ne znam kako je bilo, baš onako jaka. I onda umeđu vremenu nazvala me jedna rođaka tamo i kaže, gde ti je Vule? Ja kažem, pa verovatno da je kod kuće. Dobro, i ona je spustila slučajno i da mi govori. Došla je komšinica
saopštila mi je da se nešto desilo u kafiću Panda. Ja sam otrčao, pošto je to bilo u neposrednoj blizini moje kuće, negde oko 8:20, znači 10 minuta posle napada. Ja sam vidio veliki broj policajaca. Umeđu vremenu javila mi se kuma, Ljubišina supruga, kaže, kume, je li Vule tu? Ja kažem, pa nije kuma, vjerovatno da je kod kuće. Nešto se desilo, kaže, u kafiću Panda, ne znam, ja mislim, kaže, da su malo ranjeni, tako. 5 ubijenih i 4 teško ranjenih mladića prebačeni su u bolnicu. Kad sam došao u bolnicu, u Peći, bio je strašan prizor. Svi su izbjegavali poglede da mi kažu šta se desilo. Ja sam prišao mom sinu, on je bio potpuno svestan. I onda mi je prišao da isto naš prijatelj i kumov rođak, policajac, i rekao mi, Zvonko, izvini, ali ja moram ja da ti kažem, da je Vule poginuo. Verujte da je on u tom momentu bio ispoljio veću količinu hrabrosti nego ja. On je svojim postupcima i kazivanjem faktički umirivao mene, a ne ja njega. Teško ranjeni Svetislav upućen je iz Peći u Prištinu na operaciju. U ambulantnim kolima otac i sin vode svoj poslednji razgovor. Krenuli smo za Prištinu, vodili smo normalan razgovor, pričali o životnim temama, pričali o onome što je njemu do tog momenta preranjavanja činilo život, normalno i njegovim drugovima. Pričali smo o njegovoj devojci, pričali smo o fudbalu, pričali smo o Siniši Mihajloviću koji je tada prešao, koliko se sećam, u Lazio, koji je njemu bio idol. Čim je stigao u Prištinu, Svetislav Ristić je operisan. Imao je predispoziciju, snagu i sve, ali uzalud. U zimu 98. na 99. OVK je izvršila seriju terorističkih napada po gradovima Kosova. Bombe, atentati i otmice postale su svakodnevica. Posle serije ubistava u Kosovskoj Mitrovici, jake policijske snage opkolile su bazu OVK u selu Račak. Žestok sukob odigrao se 15. januara 1999. Šef verifikatorske misije OEPS-a, Christopher Walker, odmah je, bez ikakve istrage, saopštio da su 40 ubijenih Albanaca civili, da su žrtve masakra, a ne pripadnici OVK, kako je tvrdila policija. Mada je Beograd zahtevao međunarodnu istragu, planovi za intervenciju su ponovo aktivirani. Sjedinjene Američke Države i NATO postavile su Miloševiću ultimatum. Ili prihvatanje plana kontakt grupe za status Kosova, ili bombardovanje. Pregovori na kojima je srpska i albanska strana trebalo da se dogovore o rešenjima iz plana kontakt grupe započeli su 6. februara 1999. u Rambujevu. U albanskoj delegaciji, pored Rugove i drugih političara, bili su i komandanti OVK, poput Hašima Tačija. Oni su imali saveznike, oni su imali političku podršku, oni su imali deo medija na svojoj strani, apsolutno na svojoj strani. Oni su želeli nezavisnost, to je bio konačan cilj. Srpski pregovarački tim bio je sastavljen od nepoznatih predstavnika raznih nacionalnosti sa Kosova, Egipćana, Goranaca, Aškalija i drugih. Na čelu delegacije bio je Milan Milutinović, predsjednik Srbije. Za vreme pregovora, generalni sekretar NATO-a Javier Solana imao je odrešene ruke da naredi intervenciju čim proceni da su oni propali. Bio je onaj prvi ultimatum. I ja zovem čoveka u Beogradu koji je bio u vezi sa srpskim pregovaračkim timom i pitam ga, dobro ljudi, šta ćete? Danas sreda, preksutra ističe ultimatum, bombardovaće nas, šta ćete da uradite? On kaže, polako. Do petka ko živ, ko mrtav. Plan kontakt grupe za status Kosova bio je diplomatsko čedo američke državne sekretarke Madeleine Albright. Za kosovske Albance bila je predviđena autonomija koja se graničila sa nezavisnošću, s tim da se za 3 godine, posle referenduma, na novoj konferenciji definitivno utvrdi status Kosova. Kontakt grupa je zahtevala od Srbije da, izuzev simboličnih kontingenata, povuče celokupnu vojsku i policiju.
Kosovo bi tada postalo protektorat koga bi štitilo 28.000 vojnika NATO-a. Brojni izveštači u Rambujeu slagali su se da su zahtevi ispostavljeni Srbiji neprihvatljivi za svaku suverenu zemlju. Razgovarao sam ja sa mnogim od njih i pitao ih da li bi vaša zemlja potpisala ovakav dokument i mnogi su mi rekli da ne bi, ali su mi isto tako rekli da izvinite molim vas, ali ovde nismo u pitanju mi, nego ste u pitanju vi. Albanska delegacija jedva je pod američkim pritiskom prihvatila plan kontakt grupe. Pregovarači iz Srbije odbili su da potpišu završni sporazum u Rambujeu. Naravno, oni su nas zato odveli u Rambuje da bi nas udavili, da bi nas u mraku udavili. Ključni razlog za odbijanje sporazuma bilo je raspoređivanje vojnika NATO-a, istih onih koji će posle 2,5 meseca bombardovanja stići na Kosovo. Nije bio uopšte predmet sporazuma. Bile su trupe i samo trupe i ništa sem trupe. Dok su piloti NATO-a dobijali koordinate ciljeva u Srbiji, Richard Holbrooke je poslednji put seo na Miloševićevo kanabe. Poslednji put je pokušao da ubedi predsjednika Savezne Republike Jugoslavije da prihvati sporazum iz Rambujeja. Po prvi put vratio se iz Beograda neobavljenog posla. U ovom trenutku, kada smo izloženi pretnjama i opasnosti od napada NATO pakta, svako treba da radi svoj posao. 24. mart 1999. Rezervisti u Srbiji javljali su se u svoje jedinice. Vojska Jugoslavije napuštala je kasarne i magacine. Prištinski korpus zauzimao je ratne položaje. Piloti lovačke avijacije sedeli su u svojim avionima u stanju pripravnosti broj 1. A onda je počelo.